Kani-kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli do Elma Arwar. Ki mat ba kongsan jong ki khubor menta ka step ka Southern Urampang kilong. Penni ka sarkar pedeng ya ka jing betha halor ka jing pli ya ki jaka puli ha ki jela bat yinin teritori jong kari. Palat afsa kulo sang sa lak ngut kinong bela ki la penrung keteng ha ka shram portal. Itu exactly ki jaka hameglia ban thung sinrai bat pembra ke NPP bat NCP ya ki keteng jong ki kertong na ka benta ka Manipur General Election. Haswa ban nek syekh khubwa ki babnya tu ngi snap shwa khandiat ya kini jing pemla ki berangkam. Kat ba kitu ki bayo apang ya covid khat khandai hakalang kari kalanang ki usted ngi kintu ya kinong snap ki jongi ban long ki pikir bat ban nek shim ya utika ya covid bat banyarap ru ya ki wei ban shim ya utika kenthop ya ki khna sama ki bah padeng khat san snam ber khat prasnam ka kerta. Namar gajing saphyang jong ujing pang covid khat khandai ba thamai batip keteng kum omicron lakar pat ya baro ban buat ya lightly gajing batha harum jong katana ka koi ka khia ban light na gajing ma kini gajing batha kilong deng ye ki mas penya janga iwei ni iwei pat bat sai kho ya la ki khti ba khmat man la ka por Dapidan kam gilo gajing tip sapang covid khat khandai phila apan phone ha ki national helpline number ki balong not iwei ar like khandai nyo pra not sound riu but iwei not nyo san but na ka benta ka jilla megla ki helpline number ki dei shis pa pra but iwei not nyo non ki khubor ki babnya ka sarkar preng gala penni ya ka wei ka jing betha halor ka jing ple ya ki jaka pule hakalang galang gi benta jong kari ha gani ka jing betha ka bathmai katala ka pule ka dang le jong kari kala sha ik jella jong kari banyo ya ka jing minjur na ki kme ki pa halor ka jing pha ik khon che ki jaka pule hadin ka jing khangdam jong khlam covid khat khandai katana pule dang le jong kari ka pentip ru ba ka shong ha ki jella bat yinen territory ban rai halaki jong lakin sim ya kajing menjur jong kimi kipa halor kajing play ya ki school katana ka pentip ru bade bandan kajing penya jangai iwei ni iwei pat ha ki jaka pule palat ap saw close san saw lakngut ki nong bela ni ki unorganized worker ki la pendap penung kerteng ha ka ceram portal ya kani la pentip do menteri khna ka sarkar pedeng bade pet ya katana labor and employment u rameshwar teli ha ka jing ajubab ka jong u haraja sabha henen kisngi une menteri ulai thu ba ka jing thumu jong ni ka portal ka long ban thau ya ka national database jong ki nong bela khnang ba ki nyo ya ka jing rap ka jong ki lemba ki welfare scheme ba pher baro ki nong bela ki bla penung kerteng ha ka ni ka portal ki nyo ajing rap jong ka accident insurance ka balong alak tingka lemba ka Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana ka sarkar kala ban na kapor siya kapor ya kajindon kam balayalam da Chief Justice jong kari ban aibor ya hikinthei ki backward communities ki scheduled caste but scheduled tribe habayre ba kajinthung ya ki kum kinong bishar ya kani la pentip do menteri ke sarkar pedeng ubade pe ya katanaan ukiran rijiju habajubab ya ki supplementary haraja sabha henen kisngi urijiju la thu banalade hi simat ulakin tu ya ki bade pe ya kani halor kani ka bentam urijiju la pentip ru ba kani ka dei ka sien ga berlingkong ba ka yen khashiri ba khli do jong kari ka Supreme Court kadang hadur sangut kinong bishar kenthei na ki life sangut kinong bishar urijiju la pentip ru ba kidan hadur prapulangut kinong bishar kenthei na ki 6000 khandai prangut kinong bishar ha ka high court shoshu urijiju la yathu ru ba sarkar kam jupen slam ya kano ka kam halor ka jingthung ya kinong bishar katala ka koi ka khia jong gari kala pentip bakari India kala don hadu shispa andre phupra close tali ki covid vaccine dose ki bala shim hakari hadu henen kisni lemba ka tweet katala ka koi ka khia jong gari ka pentip ru bakari kala ya shakmat ba ki be pat ki jing job ha ka jing khun pursha ya ka khlam covid khat khandai hawa phai sha ka jala meglia ki be yo thumai o covid khat khandai tang henen kisni ki long shispa prap khundai ngun bat kabala penpoi ya ki active case ya ka 8000 sangun kajela ka don ru sa aspa san phunungut ki bakot na covid khat khandai tang nen gisni kabala penpoi ya ka jindon ki bakot akajela syak pa pra hajar aspa an ru khundai ngut lembat langut ki layap thmai no covid khat khandai kabala penpoi ya ka jindon ki bakhlat no covid khat khandai akajela syak 6000 san spa la phunungut haga juga por ka sarkar jala megya kalasha ya kajing lumbreu la kalong ha kajing lang ni khawai shong kulum ne ya breu bat ki bat kata ka dei banyo jimbe chwan ki office jang ki deputy commissioner ne sub divisional offices civil haring ka kajing bot renti ya kajing batha jong kata ka koi khia kani ka dei ko All India Radio Shillong ko balam chipi ya khubor ka Northeast Center for Technology Application and Reach ni connector hapo kata ka Saffron Bowl project kala jit ikikatu kat ni kijaka ha Arunachal Pradesh bat Meghalaya
nakabenta bentong sinrai. Haba jubab haluk sabah kasngi balang Menteri ke Sarkar Padang Dr. Jitendra Singh Ulong baka jingtung ya usinrai baklam kle lawai ha Arunachal Pradesh kolong kabajom. Hami galaya Dr. Jitendra Singh ula pentip balajit ya ka maus mai suara bat lalang tip bentong sinrai. Kajingnut nakabenta ka Saffron Bowl Project kolong khatnyo pain ripu pralak tingka nakabenta ka Jala Arunachal Pradesh pat Meghalaya. Nakani kapisa lamang lewlak tingka nakabenta bentong sinrai ho umyam. Shosho Dr. Jitendra Singh ulay atho baki jaka Meghalaya balai itho nakabenta bentong sinrai kikentop ya ko umyam sora mausma shillong bat laling tom. Ha Manipur ke NCP ni ke Nationalist Congress Party kala pemela hadu sangut ki kerteng jong ki kertong ha ka face ke baningkong kat ba ke NPP ni ke National People's Party kala pelai ya ki kerteng jong ki kertong ke badai ke face ke balai jong ki henen kesngi na peleng gini ki sangut ki kerteng jong ki kertong bala pemela de ke NCP henen kesngi kilom ka punam rani wangkhlem ke ba yakhun naka South Territorial Assembly Constituency kapunam rani ke de ke kurim jong wali MLA barim jong bat General Secretary ke NCP Vivek Raj Wanghem. Kalis jong face ke Baningkong jong ke NCP ke Kentopru ya ukertong uban nak Shilluk Tribe Assembly Constituency. Nagalang ke NPP kala pelat ya ke Kerteng jong hendai ke Kertong ki badai jong ke face ke balai. Naga benda ke Manipur Legislative Assembly General Election RR. Hagani kalis jong ka face ka balay ki kentop ru ya angot ki sitting MLA ki belong uyum kham irabot na Wangkhai Assembly Constituency but M Rameshwar Singh na Kakching Assembly Constituency. Kini baro angot ki MLA ki degi badang syu penyaso bak ke NPP harian baki klimyo tiket na ke BJP. Hadu menta ke NPP ka pemela hadu safu angot ki kertong ki banyak aireng ha ki election ki belong ha Manipur menta usnem. Menteri lang ba Jala Tripura Biplab Kumar Deb ha kajingdan lang Menteri Ketengat Commerce jong kari Bangladesh utipu munshu kilabo ya mau lang rim jong kahat kabalai jong ke India bat Bangladesh ha Kamalpur ka bahab hadalai district jong ke Jala Tripura. Nakalyang Menteri lang ba Jala Tripura Biplab Kumar Deb haba ajing kran ha kani kesngi ulapin pau ya kajing khuble ya Menteri lang ba do kari Narendra Modi lambat Menteri lang ba do kari Bangladesh ke Sheikh Hasina halo ke jingkloi ke jongki ban playa ya ke wei ke hat khapot Jala Tripura. Ude habakran bekila patai khubor ula pentip bagadon ke jingterwa ban bu hadu pratli ki yo khapot Jala Tripura. Na peleng gili ki pratli atli la tre kampura bat ke wei pat on play ha Kamalpur bat ukhmi lenti bakani ke yo ha Kamalpur kan tre kam no mentausnem. Ka Sarkar kala munjur ya ke skim ajingerap syaka National Sports Federation ke balong Shihaja Sanspa Nyopsan Kulur tingka na kabenta ka 15 Finance Commission Circle Arhajar Arpwe Arhajar Arpuar hadu Arhajar Arpsan Arhajar Arpunreu. Kadai ke skim jong National Sports Federation kadai ke flagship central sector scheme bat ke jingbei pisa kalong na kabenta ke jingbeng khya jong ki national team na kabenta ki national but international competition. Kini ki competition ki kentop ya ki Olympic Game, Para Olympic, Asian Games, Commonwealth Games, lambat ki wei ki janji ilakai. Nakalyang Menteri Ketengat Ilaka jong kari Anurag Thakur ula ai khublai kerpang ya Menteri lang bado ke Jala Narendra Modi lambat ke Menteri Pelatingga jong kari ke Nirmala Sitharaman halal ke munjur ban Menteri Kam ya ke skim ajing ngerap syaka National Sports Federation. Ka Society for Urban and Rural Empowerment kala pelong ya kajing pensai pat ba ha kasinong namdong syapang ki project ki ba kani kaseng ketika mentam ha kajing lang balapnya da wahe sinong hanam dong bi u ba DS1 ha kajing plan payang soba ulong baka jing song kha khna le kajing song kha klempat de por kali ka wei ne kajing e ki ba kasinong ke kendu ha kini ki por susu ulong ru ba kajing pensai ya kadap kalian ka wei ne ki thong jong kasinong hi boro ko wei. Yaga project ba Architect Empowering Indigenous Community through Agroecology Learning Circle for Resilient, Integrated and Innovative Natural Resources Management. Kabala seng kajingat lang bat ka Northeast Slow Food but Agro Biodiversity Society labatay de ikong daka bare. Ya ka ni project labay pisa da ka World Bank lemba ka Meghalaya Basin Management Agency balapan trade da Society for Urban and Rural Empowerment hakikat to kat ni kisnong hawas but East Central District.
Kajin temu kalau manpun kubor yang kipai lulung kibalong kitrai muluk lemba kerensan jong agro ecology learning circle bat banyo ya kemai ram ong kababiang kabadap kapakentup lang ya baro kiba yarap lu banwat ya kilat kilenti batmai klang makalaway kanyo ya kabam kadi kabasangan. Kato ki kubor ki lakot ki bawan sipi na studio ng All India Radio Shillong bat sa kanyat po ng saya so bagkadali station na kabana ki kubor hakaktin hindi bat pat sa ki kubor hakaktin pareng kani kadai ko All India Radio Shillong.